Madame Speaker, murakoze. Nagira ngo mbanze nshimire abahagarariye guverinoma ko baje kungurana ibitekerezo n'inteko ishinga amategeko ku bibazo byugarije iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndagira ngo nsobanure mu buryo butomoye ko ibibazo atari contrôle de l'action gouvernementale. Mbisubiremo, hari radio zabivuze, ntabwo turi muri contrôle, ahubwo tuje guhana ibitekerezo kugira ngo tungurane ibitekerezo byo kubaka no kuzanya kw'inzego za leta. Ni muri urwo rwego, Madame Speaker, hari ibibazo u Rwanda rugiye runyuramo, cyane cyane aho hari abigize ibihangange bigira abahanga bakorwa ingira raporo zo ku Rwanda kandi basa nkaho bagamije kutwogeraho uburimiro. Ntabwo abanyarwanda bazabyemera. Ni muri urwo rwego twakwifuza kubaza ibibazo bikurikira inzego abahagarariye guverinoma batandukanye kugira ngo babashe kutwungurana, kutwongera, kudusobanurira kurushaho kugira ngo abanyarwanda n'abandi bose tumenye ibibazo uko biteye. Nagira ngo ibibazo bya mbere nabigeza kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Ni ibibazo bikurikira. Icya mbere, twagira ngo atugezeho imaze kugerwaho mu rwego rw'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Icya kabiri, impamvu zituma ibisobanuro bitangwa na guverinoma y'u Rwanda bikunze kugenda byirengagizwa ku rwego mpuzamahanga. Ikibazo cya gatatu, ni ibihe byemezo byafashwe kugeza ubu muri izo nzego. Icya kane, ni inzitizi zagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ryabyo, ni izihe nzitizi. Icya gatanu, ni izihe ngamba ziriho zafasha igihugu gusohoka muri iki kibazo. Ikibazo cya gatandatu, ni mu rwego rw'ubwuzuzanye inteko ishinga amategeko yakunganira ite guverinoma. Ibyo ni ibibazo bijyanye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Ku bijyanye na Minisiteri y'Ingabo, ibibazo twifuza ko batwunganiraho ibitekerezo ni ibikurikira: amakuru arebana n'imiterere y'umutekano imbere mu gihugu no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Icya kabiri, ni amakuru ku birego birega u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 mu rwego rwa gisirikare. Ikibazo cya kane, ni amakuru ku byemezo byafashwe mu rwego rwa International Conference on the Great Lakes Region birebana n'amahoro n'umutekano mu karere n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo byemezo. Aka kane, ni mu rwego rw'ubwuzuzanye inteko ishinga amategeko yakunganira ite guverinoma. Mu byerekeranye na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ibibazo nabyo ni bitanu. Ikibazo cya mbere, ni amakuru ku ihagarikwa ry'agateganyo ry'inkunga igenewe u Rwanda yakozwe n'ibihugu bimwe na bimwe. Twakwiza kugira amakuru ajyanye n'icyo kibazo. Ikibazo cya kabiri, ese amasezerano yashyizweho umukono hagati y'abaterankunga na guverinoma y'u Rwanda harakurikizwa n'ibyo bihugu mu ihagarikwa ry'inkunga. Icya gatatu, ingaruka ku gihugu cyacu ni izihe. Icya kane, ni ingamba u Rwanda rufite no kuzahangana n'icyo kibazo zaba ziteye zite. Icya nyuma, banyakubahwa, ni mu rwego rw'ubwuzuzanye inteko ishinga amategeko yakunganira iki guverinoma. Twakwishimira kungurana ibitekerezo kuri ibyo bibazo. Murakoze. Murakoze nyakubahwa. Mu izina ry'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, ni ibyo bibazo nyakubahwa Perezida wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano abagejejeho ba nyakubahwa Minisitiri kugira ngo tubyunguraneho ibitekerezo muri iyi nama. Ariko nagira ngo hari icyo ntari navuze, kuko inteko igomba guterana ikurikije amategeko. Umubare wa ngombwa kugira ngo iyi nteko ibiteranye wuzuye. Ku ruhande rwa Sena hari abasenateri 23,
ku ruhande rw'umutwe w'abadepite hari abadepite 61. Ubwo inteko rero iteranye mu buryo bwuzuye nkaba naha ijambo abahagarariye guverinoma, ndumva nahera kuri nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane kugira ngo aduhe amakuru kuri biriya bibazo bamugejejeho. Nyakubahwa minisitiri, ijambo ni iryanyu. Murakoze nyakubahwa Speaker, banyakubahwa bayobozi b'inteko mwese imitwe yombi, banyakubahwa badepite basenateri, bagenzi banjye ba minisitiri turi kumwe hano mwese muteraniye hano, mbanje gushimira inteko uyu mwanya yaduhayeho kugira ngo twicarane dusangire ibitekerezo, tuganire turebe uburyo iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo turebe uko twagisohokamo, ndetse dukomeze dufatanye n'akarere kugira ngo amahoro agaruke mu buryo burambye muri iki gihugu cy'abaturanyi. Icya mbere nakwifuza kuvuga nuko iki kibazo cy'umutekano muke muri Congo, igipande gituranye n'u Rwanda, ntabwo ari ikibazo gishyashya. Ni ikibazo kimaze imyaka ndetse gishingiye ku mateka y'icyo gihugu n'aka karere. Cyane cyane icyo kibazo kuva bamwe mu bakoze jenoside mu Rwanda bahungiye aho ngaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyafashe iyindi sura kirutaho gukomera. Muribuka yuko muri iyi myaka myinshi ishize kuva muri 1994 u Rwanda rwagiye rugirana ibibazo na leta ya Congo bishingiye ku banyarwanda bakoze amahano muri iki gihugu bahungiyeyo. Nkaba nanibutsa yuko uko imyaka igenda usanga ahubwo isi yaribagiwe n'icyatumye ibibazo bikomera, tukaba twemeza yuko umutekano muke uri muri aka karere ushingiye kuri mismanagement ya jenoside yabaye muri iki gihugu. Icya kabiri navuga nacyo, dukurikije ibikorwa byinshi ndi buvuge mu kanya byagiye bikorwa kugira ngo ari u Rwanda ari n'abandi baturanyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo tubashe kubona amahoro, nuko kino kibazo kijyanye n'amateka kirasa n'ibindi twabonye mbere, twumva rero nta mpamvu yatuma kino kibazo kitarangira. Icyo twifuza nuko kirangira burundu. Aho tugeze ubu turashakisha amahoro mu buryo bwihuta, turifuza yuko imirwano ihagarara, ariko dufatanije n'akarere kose, cyane cyane ibihugu bigize umuryango w'ibiyaga bigari, twashaka umuti urambye, twafata umwanya uhagije tukabigira gahunda za leta zacu, kureba uburyo dufasha abaturanyi n'abavandimwe bo mu gihugu cya Congo kurangiza iki kibazo, kuko iki kibazo nigikemuka n'ibihugu byacu bizaba biboneyeho amahoro. Ndibutsa yuko uyu muryango w'ibihugu by'ibiyaga bigari turi ibihugu 11, 9 muri ibyo 11 ni abaturanyi ba Congo. Murumva rero yuko twese dukeneye amahoro. Mbanjirije ku byakozwe bimaze kugerwaho mu rwego rw'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu kugarura amahoro muri aka karere, cyane cyane mu kurangiza kino kibazo,
navuga ntashidikanya yuko ibyakozwe ari byinshi cyane, cyane cyane ibyakozwe na leta y'u Rwanda n'abanyarwanda mu kurangiza kino kibazo. Muribuka yuko umutekano muke nubwo hari ugushira ukongera ukagaruka, ibi bibazo turimo muri iki gihe byatangiye mu kwezi kwa 4, ubu tugeze mu kwezi kwa 12. Aya mezi yose iki kibazo twagihaye priority, twagishyize mu bibazo bya mbere byigwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'izindi nzego za leta dukorana mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Ibyo byose dukora twagezeho, tukaba tubikora tuyobowe mu bitekerezo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nawe wagize uruhare rukomeye mu gukomeza kutugira inama no kudutera inkunga mu kazi ka buri munsi. Tukaba tunamushimira uruhare yagize mu kuzana ibisubizo kuri iki kibazo cyo muri Congo. Ngiye mu mibare, kuva iki kibazo cyatangira habaye inama hagati y'u Rwanda na Congo mu buryo bw'ibihugu bibiri bihura ku nzego zitandukanye, inama zigeze kuri 7. Habayeho inama z'abakuru b'ibihugu zitateguwe zigeze kuri 5 mu rwego rwa uyu muryango w'ibihugu bigize ibiyaga bigari. Habayeho mu rwego rw'umuryango w'abibumbye inama nyinshi cyane z'akanama k'umutekano ka Loni. Habayeho inama yihariye yatumiwe n'ukuriye umuryango w'abibumbye mu kwezi kwa 9. Habayeho inama 3 z'akanama k'umutekano n'amahoro k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Sinarondora ibiganiro byakorewe ku matelefone n'izindi nama zagiye ziba mu buryo budateguwe, ad hoc meetings, mu gushakisha umuti w'iki kibazo. Ibyo ni bijyanye n'inama. Twagiye tunagerageza gusobanura cyane dukoresheje inyandiko, amabaruwa, amadosiye. Harimo ibyo twandikiye leta ya Congo ndetse harimo n'inyandiko ziyama ziciye mu rwego rw'ububanyi n'amahanga igihe hari abanyarwanda bahohoterwaga muri aka karere k'iburasirazuba ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Twandikiye amabaruwa 2 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, twandikiye komisiyo ishinzwe ibihano birebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo inshuro 2, tuboherereza n'amadosiye agaragaza ko u Rwanda ntaho ruhuriye no gushyigikira abatera umutekano muke mu baturanyi bacu. Twanashatse nka leta impuguke mu by'amategeko zitwigira ibirego byagaragaye muri raporo yakozwe n'abiswe impuguke za Loni kuri iki kibazo cya Congo. Iyo nyigo tuyigeza ku munyamabanga mukuru ushinzwe umuryango w'abibumbye, tuyigeza no kubagize aka kanama gashinzwe ibihano bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Twatanze amadosiye yuzuye agaragaza ibyo u Rwanda rwakoze kuva mu mwaka wa 2009 dukorana na leta ya Congo mu gushakisha amahoro muri Congo no mu karere. Amadosiye twayoherereje ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu dusangiye uyu muryango w'ibiyaga bigari uko ari 10. Buri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu kiri muri uyu muryango twaramushatse turamuganiriza dukurikije aya madosiye twaboherereje, tugaragaza
icyo u Rwanda rwagerageje gukora mu mibanire yacu na leta ya Congo mu gushaka amahoro, duhereye ku bikorwa by'ububanyi n'amahanga, inama za gisirikare, inama z'umutekano n'ubutasi, n'ibindi bikorwa twagiye dukora kuva mu mwaka wa 2009 kugeza uno munsi. Icyo nabibutsa nanone nuko ibibazo nk'ibi kubirangiza bituruka mu biganiro, mu nama, mu kumvikana. Mu by'ukuri ibibazo nk'ibi birangizwa no kugerageza guhindura imitekerereze y'abantu. Tukaba rero twagiye tubikora mu buryo bwinshi, ariko birangiza no ku kindi kibazo kijyanye n'inzitizi. Iki kibazo kubera amateka yacyo, kubera n'imiterere y'ubuyobozi mu gihugu cya Congo ubwacyo, ariko cyane cyane kubera n'uruhare ibihugu bitari byo muri aka karere, ibihugu byateye imbere mu bukungu nabyo bifite inyungu muri Congo, imiryango y'ubucuruzi n'abandi bantu benshi bafite inyungu muri Congo, biraza bigatuma ikibazo kitoroha kugikemura. Navuga rero ko mu by'ukuri inzitizi zishingiye ku mateka y'igihugu cya Congo twese tuzi, zishingiye ku nyungu z'ibihugu bitandukanye n'imiryango y'ubucuruzi cyane cyane, ariko nk'abaturanyi ba Congo nk'uko nabivuze tugitangira, tukaba twariyemeje yuko iki kibazo tugomba kugikemura byanze bikunze, kugira ngo tugirire akamaro abaturanyi bacu n'abavandimwe b'Abanyekongo, ariko natwe tubone amahoro arambye. Igikorwa kigaragara kimaze kugerwaho nk'uko mushobora kuba mwarabikurikiye mu makuru, nuko hamaze kuboneka inzira y'amahoro. Muri iki cyumweru cyashize habayeho inama y'abakuru b'ibihugu, habanje akanama kihariye k'abakuru b'ibihugu bitatu, Uganda, u Rwanda na Congo, bahurira i Kampala muri Uganda ku itariki ya 21, baganira uburyo bashyize hamwe bashakira umuti kino kibazo, batanga inzira, ndayivuga mu kanya. Iyo nama ikurikirwa nyuma y'iminsi 3 n'indi nama idasanzwe y'abagize uyu muryango bose ku itariki ya 25 y'uku kwezi kwa 11, nayo yabereye i Kampala muri Uganda. Nkaba nibutsa ko Uganda na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda ari cyo gihugu, ari nawe muyobozi washinzwe n'ibindi bihugu biri muri uyu muryango gukurikirana ku buryo bw'umwihariko ibisubizo by'iki kibazo cyo muri Congo. Uganda akaba ari nayo ikuriye uyu muryango mu mwaka wa 2012 na 2013. Inzira y'amahoro rero imaze kugerwaho, nuko nyuma y'uko imirwano yakomeye umujyi wa Goma ugafatwa n'umutwe wa M23, humvikanywe yuko imirwano igomba guhagarara. Umutwe wa M23 ntukomeze kugenda ufata indi miji cyangwa se ubundi butaka muri Congo, usabwa yuko wasubira inyuma ukava mu mujyi wa Goma. Haje kumvikanwa yuko basohoka mu mujyi bagajya ahangana na hafi kilometero 20 z'umujyi. Umujyi wa Goma ugasubiramo abapolisi bashinzwe umutekano ba leta ya Congo, hakazamo n'abasirikare ba leta ya Congo bakomeza gucunga umutekano. Ikibuga cy'indege cya Goma kikarindwa n'imitwe 3 y'abasirikare wa M23, wa leta ya Congo, igisirikare cya Congo, n'undi wa gatatu urimo igihugu kitari Congo. Kugeza ubu ngubu igihugu
gifite abasirikare babonetse bashobora kujya ku kibuga ni Tanzania. Leta ya Congo nayo yiyemeje yuko igiye kwicarana na M23 ikumva ibibazo byabo byabateye gufata intwaro, ikabisuzuma, ikabiha umuti ihereye cyane cyane ku bibazo byumvikana bifatika kandi bimaze igihe, bimaze imyaka, inashingiye cyane cyane ku nyandiko raporo yari yaragaragaye mu mwaka wa 2009 igihe habayeho amasezerano hagati ya leta ya Congo n'umutwe wa CNDP, ndetse n'ibindi byose byabasha gufasha kumvikana hagati y'impande zombi. U Rwanda rero rufatanije na Uganda, nyuma yaho n'abandi bakuru b'ibihugu n'ibindi bihugu biri muri uyu muryango bimaze kwiyemeza yuko ibyo byumvikanywe tubona ko ari intangiriro yo kugera ku mahoro bigomba gukorwa byanze bikunze. Ni ukuvuga ko kuva mu cyumweru gishize buri wese amaze gufata ingamba z'ibyo agomba gukora, turakomeza gukurikirana yuko impande zombi zikora ibyo ziyemeje, ndetse natwe nk'abagize uyu muryango w'ibiyaga bigari tugakomeza kurebera hafi yuko nta cyahungabanya aya masezerano hagati y'impande zombi kugira ngo tubashe kugera ku nzira y'amahoro. Aho rero niho duhagaze muri iki gihe. Ubu ngubu umutwe wa M23 wamaze gukora ibyo wasabwe n'uyu muryango n'abakuru b'ibihugu. Leta ya Congo iratumenyesha yuko imaze gushyira hamwe agatsinda kazajya mu mishyikirano kuganira na M23 muri Uganda, niho iyo mishyikirano izabera, niho ibyo biganiro bizabera. Tukaba twizera yuko ibyo biganiro bigiye gutangira vuba, kuko impande zombi zirakomeza kugaragaza ko ziteguye gukora ibyo zasabwe n'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango w'ibiyaga bigari. Ibyemezo byafashwe rero kugeza ubu ni ibyemezo bikubiye muri aya masezerano yabanje kuganirwaho mu buryo burambuye hagati y'abaperezida b'ibihugu bitatu, Uganda, Rwanda na Congo. Nkuko twabivuze, buri wese mu bari muri leta ya Congo ndetse n'abari muri uyu mutwe wa M23 tukaba tubona ko ibi byemezo bagomba kubikurikiza. Turabona ko ariyo nzira yihuse y'amahoro, nubwo hari n'ibindi bizakomeza kuganirwaho bijyanye no kurangiza iki kibazo burundu dushingiye ku byo tuzi ku mateka, kandi ibihugu byose bigakomeza gushyigikira leta ya Congo n'abandi baganira na leta ya Congo kugira ngo tugere ku mahoro vuba. Inzitizi rero nigeze kuzikomozaho mu kanya, ni inyungu zitandukanye z'ibihugu, z'imiryango y'ubucuruzi, ni amateka atoroshye ya leta ya Congo, y'igihugu cya Congo cyanyuzemo mu myaka myinshi cyane. Ariko kubera ko twebwe nk'abaturanyi ba Congo twumva ko kuzana amahoro mu burasirazuba bwa Congo ari inshingano yacu kandi yihutirwa, turabishyiramo ingufu zose kugira ngo amahoro aboneke, ndetse ibiganiro bijyanye n'imiti yindi yatugeza ku mahoro arambye n'umutekano muri aka karere yakomeza. Ahangaha mu rwego rw'ububanyi n'amahanga twanifuje ko abagize akanama k'umutekano n'igisirikare muri ibi bihugu byacu ko ari 11 amasezerano ndetse n'inzira yo gushakisha uburyo imitwe y'abarwanyi iri muri aka karere yose yahagarika kurwana kugira ngo ibihugu bigire amahoro, cyane cyane ibiganiro
akanama k'abagize umutekano n'igisirikare cy'ibihugu byacu ko ari 11 yabereye hano i Kigali mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2010. Ayo masezerano yasubirwaho bagasubira inyuma bakareba uko ibikorwa byose byazana amahoro bishingiye gukura mu nzira iyi mitwe ya gisirikare cyane cyane mu gihugu cya Congo, kuko ni myinshi cyane, imwe ivaho hakavuka iyindi, hari imaze imyaka myinshi cyane. Izo ngamba zafashwe na bagenzi bacu bashinzwe umutekano na gisirikare, tukifuza yuko bazisubiramo kugira ngo ibyo bemeje mu mwaka wa 2010 bishyirwe mu bikorwa. Birasobanura rero yuko aya masezerano yabaye hagati ya leta ya Congo n'umutwe wa M23 tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo ashyirwe mu bikorwa, he kugira usubira inyuma, tubashe kujya ku mahoro arambye. Ingamba zafasha igihugu cyacu gusohoka muri iki kibazo mu by'ukuri ni imishyikirano, ni engagement, gukomeza kumvisha abantu, ari abaturanyi, ari abanyamahanga ya kure, yuko u Rwanda atari rwo rwateye iki kibazo turimo, ku Rwanda rutigeze ruhembera iki kibazo, ahubwo ku Rwanda nk'uko twabigaragaje mu kanya rwakoze ibishoboka byose kugira ngo abaturanyi bacu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo babashe kugera ku mahoro. Ibi rero tukabikora cyane cyane twifashishije inyandiko, imigenderano, gukomeza gusangira ibitekerezo, ariko cyane cyane tugaragaza ko nk'u Rwanda tudashobora kwemera yuko ibibazo bimaze imyaka by'igihugu duturanye byashyirwa ku Rwanda nk'aho ari rwo rwateye ibyo bibazo. Ikindi ni uko nk'u Rwanda dukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo twumvikane na leta ya Congo. Muzi yuko muri iyi minsi ishize hagiye haba ibikorwa by'abagizi ba nabi bambuka bagana mu Rwanda bavuye muri leta ya Congo, bakaba ari aba bakoze amahano ya jenoside mu Rwanda bagahungira muri Congo. Ubu ngubu bakaba barahawe impamvu cyangwa se agahenge n'izi ntambara ziri muri aka karere hafi y'umupaka wacu, bigatuma rero bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Mugenzi wanjye Minisitiri w'Ingabo arabibasobanurira neza. Twabyifashemo neza nk'igihugu, twasanze imirwano ihari itakongerwamo n'indi mirwano, ahubwo dushakisha uburyo twarinda neza imipaka yacu, tukiyama abo bagizi ba nabi, tugashakira abanyarwanda umutekano. Ariko ibyo bidahagaze, u Rwanda nanone rwakwirwanaho. Mu rwego nagira ngo nongere mbashimire mu rwego rw'ubwuzuzanye hagati y'inteko ishinga amategeko na guverinoma, ibyakorwa ni byinshi cyane. Icyo twabasaba nuko mbere na mbere mwashyigikira ku buryo bushoboka bwose yuko iyi nzira y'amahoro yashakishijwe n'uyu muryango w'ibihugu byo mu biyaga bigari ICGLR process, iyi nzira ikomeza ntagire ikiyibangamira. Turasaba rero yuko mu bufatanye hagati y'inteko na guverinoma, mukoresheje amashyirahamwe murimo n'ibindi bihugu, mukoresheje parliamentary diplomacy, mukoresheje abo mukora umwuga umwe mu bindi bihugu, inshuti, buri wese akora uko ashoboye ku buryo iyi nzira y'amahoro yumvikanyweho idahagarara, kuko ihagaze
byadusubiza inyuma cyane kuruta aho twari turi, ndetse bigasubiza inyuma kubona inzira y'amahoro arambye. Ibyakorwa rero ubwo twazabiganiraho mu buryo bwihariye cyangwa burambuye na komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga, ariko cyane cyane turasaba yuko ICGLR process ikomeza igashyigikirwa n'ibihugu byose. Ikindi nuko ku bijyanye n'ibi birego bidashobotse bidasobanutse, mwakomeza gusobanurira abo muhura mu mirimo n'abo mukorana hirya no hino mu mahanga yuko izi raporo mu by'ukuri zaje ari nk'ibimenyetso abantu bahimbye kugira ngo babashe gusobanura uko bo babonaga ibintu, uko bifuza yuko u Rwanda rugaragara. Kugeza ubu abavuga ko iyi raporo yaba irimo ibintu bifatika, nta n'umwe ushobora kudusobanurira ikirego na kimwe gifatika kigaragara gifite ibimenyetso. Gukomeza gusubiramo ibi birego rero ntago bituma biva ku binyoma ngo bihinduke ukuri. Tukifuza yuko nk'abanyarwanda, nk'abahagarariye abanyarwanda, twakomeza kwamagana ibi birego, tunibuka yuko atari ubwa mbere u Rwanda rukunze gukorwaho bene izi raporo zidafite ishingiro, ariko kubera ko nyine zidafite ishingiro ntago byabujije igihugu cyacu gukomeza gutera imbere, ariko ntibitubuza kubyamagana twese hamwe nk'abanyarwanda. Nagira ngo mbashimire, murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ku bisobanuro muduhaye birambuye bishingiye no ku by'inteko yari yifuje kumenya bijyanye n'ibyakozwe mu rwego rw'ububanyi n'amahanga. Ijambo noneho twariha nyakubahwa Minisitiri w'Ingabo nawe kugira ngo atubwire ibyakozwe muri urwo rwego. Nyakubahwa Minisitiri, ijambo ni iryanyu. Murakoze nyakubahwa President w'inteko ishinga amategeko, nyakubahwa Perezida wa Sena, ba nyakubahwa ba Vice Perezida, ba nyakubahwa ba Senateri n'abadepite. Turabashimira kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo tuganire iki kibazo, cyane cyane bishingiye ko namwe mwifuza kugira uruhare mu kugira ngo kibe cyakemuka. Ku bibazo ngomba gusubiza ndaza kugerageza kubisubiza, ariko nasobanura kugira ngo birusheho kumvikana. Ku bijyanye n'umutekano muri rusange mu karere no mu gihugu cyacu, umuntu yavuga ko umutekano muri rusange umeze neza, nta kibazo, usibye iki kibazo cy'umwihariko tuvuga hakurya cyo muri Congo. Muri aka karere u Rwanda ruri mu muryango wa East African Community ugizwe n'ibihugu bitanu: Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda n'u Burundi. Bibanye neza cyane, bibanye neza. Hari byinshi dukorana mu rwego rw'ingabo, ari ubufatanye mu kwigisha, ari defense and security protocol, defense protocol dufitanye, ari ibikorwa byinshi cyane na military joint exercises tugenda dukora. Ibi bihugu bitanu rero bigize umuryango wa East African Community bihagaze neza, nta kibazo. Ku kibazo kijyanye na DRC aricyo twibandaho uyu munsi, hari ikibazo gishingiye ku kibazo kiri muri DRC ubwayo bwite, ariko kikitirirwa u Rwanda. Umuntu aha yavuga ko nubwo hari icyo kibazo cyitirirwa u Rwanda n'amahanga ndetse na DRC, ariko ntabwo amayira afunzwe hagati y'u Rwanda na DRC kuba baganira icyo kibazo cyangwa batanga umusanzu, twatanga umusanzu kugira ngo nacyo gikemuke, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mutwererana bivuze, nanjye ndaza kubisubiraho. Kuri iki kibazo cy'umwihariko cy'umutwe wa M23 cyitwirirwa u Rwanda, natangira mvuga ko icya mbere nta ruhare na rumwe
u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda zagize mu gushinga uwo mutwe cyangwa se kugira ngo uwo mutwe ubeho. Nta ruhare na rumwe ingabo z'u Rwanda zagize cyangwa se u Rwanda rwagize kugira ngo uwo mutwe ukomeze kubaho. Icyo ni ikibazo nicyo tugomba guheraho. Ikibazo kikaza kuba kubera iki, ni impamvu ki, zituruka he kugira ngo umutwe ukomeze kwitirirwa u Rwanda. Abakomeza kwitirira u Rwanda icyo kibazo cy'umutwe wa 23 harimo ibice byinshi cyane. Harimo ibihugu by'i Burayi, harimo inzego bikoresha cyangwa imitwe bikoresha nka UN Group of Experts, imiryango itegamiye kuri leta nka Human Rights Watch, umuryango ingabo za Loni zitwa MONUSCO ziba hakurya hariya, bishingiye ku nyungu zabo bwite nk'uko Minister wa Foreign Affairs yabivuze. Ndagira ngo nsubire ku mateka y'iki kibazo nerekana n'impamvu u Rwanda rudakwiye kwitirirwa kiriya kibazo. Badepite banakora basenateri, muribuka ko mu 2009 u Rwanda rwafashe intambwe ya mbere rugarura umubano na DRC. Igihe twafatanyaga ingabo, tugahuza ingabo mu cyiswe umoja wetu, tugafatanya gufatira imitwe yose yarwanyaga guverinoma ya Congo, ariyo yitwaga CNDP, harimo na za Pareko n'izindi grupu zigeze muri 10 za Mayimayi, tukazifata tukazivanga mu ngabo za Congo zikahinduka ingabo za Congo. Icyo gikorwa niba mwibuka neza cyari igikorwa cy'ingirakamaro kubera ko hagarutse umubano hagati y'u Rwanda na Congo, ambasade zirafungurwa, ba perezida barahura, haba i Goma, haba i Kinshasa n'i Kigali hano, ibintu bigenda neza. Ariko mwibuke ko aya mahanga tuvuga, aba bose basakuza bavuga ko u Rwanda ruri mu gihugu cya Congo, nta n'umwe wigeze ashima icyo gikorwa. Utarakinenze yaranumye araceceka. Icyo ni ikigaragaza ibyaba binihisha inyuma y'ibi birego turegwa uyu munsi. Igikorwa nk'icyo cyiza nta wigeze akidushimira cyangwa se yumva ko ari igikorwa cy'ingirakamaro. Kuva icyo gihe muri defense na security u Rwanda na Congo byakoranye neza cyane, kuko icyo gihe amayira yarafungutse yo kugira ngo u Rwanda cyangwa ingabo z'u Rwanda zikorane n'iza Congo kugira ngo duhashye FDLR, aricyo kibazo shingiro cy'umutekano muke kiba muri aka karere cyane cyane hagati y'u Rwanda na Congo. Kuva 2009 twakora operation ya umoja wetu ku rwego rw'ingabo na security, hamaze kuba inama zirenze kugeza ku 2012 hamaze kuba inama zirenze 15 hagati ya institutions za defense n'iza security zigera ku bintu bifatika bikurikira. Ubwo ndavuga mbere y'iki kibazo cya M23 mbere yuko gitangira. Nyuma y'2009 twashyizeho hagati yacu na Congo umutwe witwa Joint Intelligence Team, urwego ruhuriweho n'abantu biperereza hagati y'u Rwanda na Congo, rukorera i Goma, rukajya ruhana amakuru ku bintu byose byazana umutekano muke hagati y'u Rwanda na Congo, ruhana amakuru ku buryo interahamwe FDLR zigerageza guhungabanya umutekano. Urwo rwego rwagumye i Goma kuva 2009 kugera uyu munsi, ntabwo rwigeze ruvayo, rukorana na guverinoma ya Congo.
sinibaza ko abantu bashobora gukorana muri urwo rwego rw'iperereza bari hamwe bashobora gutera abandi cyangwa ngo babagirire nabi. Ni ibintu bitumvikana. Hari ibintu abatanga ibirego bose birengagiza bikwiye gusesengurwa. Uru rwego rwa Joint Intelligence Team ni rwo rwaje kubakirwaho mu 2011 mu kwezi kwa 9 mu nama ya Defense na Security yabereye i Kigali hano, igize ibihugu bigize umuryango w'ibiyaga bigari 11. Twagura iyi timu ya intelligence ijyamo n'ibyo bihugu byose, yitwa Intelligence Fusion Cell. Iyo Intelligence Fusion Cell iracyari Goma, irahakorera no muri bibazo byose irahari, ishinzwe gukusanya amakuru ajyanye n'ibibazo by'umutekano, iri mu bihugu 11. Iyo Joint Intelligence Fusion Cell ntabwo irigera irego Rwanda kandi ari ishinzwe gushaka amakuru. Hashyizweho mu bwumvikane bwacu na guverinoma ya Congo umutwe y'abasirikare bihariye yitwa Special Forces, abasirikare 250 b'u Rwanda n'abasirikare bangana nabo ba Congo barajyana bajya muri Congo barahakorera kuva 2011, bagumayo bahashya FDLR ku buryo akarere barimo ka Rucuru umutekano waragarutse, bigaragarira buri muntu wese n'aya mahanga na MONUSCO ihari barabibonaga ko umutekano wagarutse hariya. M23 yatangiye abo basirikare bacu ba Special Force bavanze n'abakongo babana muri defense imwe babana. Twarezwe ko dufasha M23 tubana n'abasirikare ba Congo muri ako karere ka Rucuru dufatanya kurwanya FDLR. Abo basirikare baje kuvayo mubizi, byaragaragaye ngira ngo mu kwezi kwa 8 nibwo bavuyeyo kumugaragara. Ibibazo bimaze kuba byinshi, birego bimaze kuba byinshi, dusanga ntacyo bimaze kugumayo. Bavayo baherekejwe, banazana n'ingabo za Congo bafatanyaga, batandukanira hariya ku mupaka, baraherekezwa n'ingabo za Congo zibageza ku mupaka zibasezeraho. Ntabwo waba urwana n'igihugu ngo mujye mu bikorwa bimeze gutyo. Ibyo byose ni ibintu tugomba kuzirikana no gusobanukirwa. Kuva icyo gihe 2009 kugeza 2012 aho ibirego bitangiriye M23 itangiye, haje kujyaho umutwe twise Joint Verification Mechanism ugamije kureba hagati y'u Rwanda na Congo ese ibyo birego bishingiye hehe. Uwo mutwe wabaye muri Congo muri bihe byose, M23 irwanira hariya n'ubu racyahari. Uwo mutwe waje kubakirwaho wongerwamo abandi bagize uyu muryango w'ibihugu 11 w'akarere k'ibiyaga bigari. Ibihugu 11 nabo bazanamo abandi, tuyita Expanded Joint Verification Mechanism. Barahari. Joint Verification Mechanism ishinzwe kureba ibibazo aho bituruka. Ntabwo Joint Verification Mechanism irimo ibihugu 11 harimo n'u Rwanda na Congo. N'ibi bihugu byose 11 ntabwo urigera urego Rwanda n'umunsi n'umwe muri raporo utanga. Ubwo tugomba kumenya izo raporo zituruka he, zica he, zishingiye he. Ndagira ngo noneho by'umwihariko nsobanure uko iyi M23 yatangiye n'uruhare Defense na Security nk'ingabo twagize mu kugira ngo dufashe bagenzi bacu b'abanyekongo kugira ngo iki kibazo kirangire kitagombye kuba intambara nk'uko yagenze. Itariki 5 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka w'2012 leta ya Congo yohereje hano mu Rwanda intumwa zo kugira ngo tubafashe
mu bibazo bafite bibareba bibera muri Congo y'Uburasirazuba. Ntabwo umuntu yaza kugusaba ubufasha anakubwira ko afite ikibazo ngo nyuma ahindukire akwitirire ko ari wowe wateye ikibazo. Ntabwo umuntu yaza kugusaba ubufasha ngo umufashe mu kibazo afite atagufitiye icyizere. Uko icyo cyizere gihindukamo ibirego ni ikibazo umuntu agomba kwibaza. Itariki 5 baje batubwira ko bafite ikibazo. Batubwiraga ko bafite ikibazo cyuko bashaka gukura abasirikare babo bari muri FARDC mu ngabo z'igihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo bakure muri Kivu babajyane mu province yandi ya Congo. Icya kabiri, batubwiye ko bafite ikibazo cy'amahanga abasaba gufata no gufunga muri ICC umujenerali wabo witwa Bosco Ntaganda. Tubabaza uburyo bashaka ko tubafashamo. Ese dufate Ntaganda tuze tumufate ku ngufu? Ese abasirikare mukura muri Kivu murashaka ngo tubafashe iki muri logistique? Se batoya bati dushingiye ku bushuti, dushingiye ku mateka dufitanye, haba mu bibazo haba mu byiza, dore na umoja wetu 2009 mwaradufashije muvanga CNDP kandi abo basirikare bakomoka muri CNDP, mufitanye n'ubuvandimwe, natwe turabavandimwe, twese turumvikana turakorana bishingiye no kuri za mekanizmu nababwiye mbere twashyizeho. Bati turumva tutabikora twenyine tudafite inkunga yanyu. Tuti murashaka ko tubikora gute? Tuti mugende mu byiko muzaze mutubwire. Itariki 30 z'ukwa gatatu 2012 baragaruka bati noneho twabyizeho, turashaka ko dufata bamwe muri bariya ba ofisiye dushaka bayobora abandi tukabazana Rubavu, tukaganira nabo tukabumvisha ko bagomba kwemera kuva muri Kivu bakajya ahandi. Uruhare rwanyu dukeneye kuko tuziranye ari mwe ari twe ari bo twakoranye muri izi gahunda zose z'umutekano, wenda n'umwongeraho ijwi ryanyu barabumva. Tuti nta kibazo, tuti mushyireho itariki. Bashyizeho itariki 8 z'ukwa 4 2012. Bazana abo ba ofisiye, bazana Colonel Sultan Makenga ubu ni general ko twumva, bazana Colonel Zimurinda, bazana Colonel Faustin Muhindo, baza bari hamwe bambukana umupaka, tubakira bari hamwe. N'uwitwa Colonel Jean Claude Yave, n'uwitwa Karev ukuriye sécurité, n'uwitwa Colonel Diuro n'abandi. Baraza barambukana umupaka turabakira, tubaha umwanya baraganira hagati yabo. Bamaze kuganira hagati yabo, twebwe tubagira inama. Mu byo baganiriye twasanze harimo ubwumvikane bukeya ndetse bushyira mu gushyamirana. Tubagira inama ko badakwiye gukoresha imbaraga, ahubwo inama tubagiriye yo kuganira no gukemura ibibazo bitararenga inkombe bakumvikana. Uruhande rumwe rwabo bahoze muri CNDP basabaga ko bafite ibibazo bumvikanyeho na guverinoma bitakemutse, ko badashobora kwemera kwimuka kuva muri Kivu. Bavuga muri bike make, ndavuga muri make, bavuga impunzi zabo zimaze imyaka irenze 10 zidataha kubera umutekano muke uba muri Kivu. Bati ntitwasiga imiryango yacu mu buhungiro ngo tujye mu yandi ma province. Urundi rugero rukomeye batanze, bavuze ko batizeye uko bafatwa n'itotezwa n'ihohoterwa mu ngabo bavanze nabo za Congo. Bati na hano muri Kivu aho tuvangiye baratuvangura, muratuvangura ntimutwemera. Bati n'urugero abasirikare 50 ngo babahaye mu 2010 ngo bibe urugero barebe ko bajya ahandi, ngo badeployinze ahantu hitwa Dungu
mu majyaruguru ya Congo. Abo basirikare barayibagezeyo iryo joro bose barapfa. Guverinoma ngo ntigeze ikora nkete, ntigeze itanga raporo impamvu abo basirikare bishwe. Bati ntidushobora kuva muri Kivu. Tubona ibibazo bikomeye, tubagira inama tuti rero nimukoreshe inzira yo kumvikana. Tubereka impungenge z'inzira yo kurwana no gukoresha ingufu gukura bari abasirikare hari. Tubereka ko ari ibintu bidashoboka, tubereka ko natwe impungenge dufite. Icyo gihe twavuze ko tudashyikiye intambara, ko tutayemera nk'inzira yo gukemura ibibazo. Tubereka inzira yo kumvikana, tunemera ko tubafasha muri iyo nzira yo kumvikana kugeza igihe cyaho abasirikare wenda bazemerera bakagenda bakajya mu yandi ma province, ariko hatabayeho ibibazo by'intambara. Tubereka impungenge twari dufite z'uko iyo bagiye mu ntambara hagati yabo ubyungukiramo ari FDLR. Tuti twebwe twari tumaze gutera intambwe hagati y'u Rwanda na Congo. Nyuma yaho CNDP ivangiye muri guverinoma, Pareko n'izindi mayimayi, hari uburyo bwagiye nk'ubwo nababwiye bwa joint intelligence, bwa special forces zikorana, ku buryo nta kindi twari dukeneye muri Congo atari icyo, kuko interest zacu muri Congo ni umutekano, nta kindi. Nta yindi interest rero twari dufite yuko haba intambara hagati yabo bitwa M23 na Congo, kandi hari mechanism zikemura ikibazo cyacu. Ahubwo iyo ntambara ikaza ije kubyangiza. Tubereka uburyo iyo barwanye muri Congo y'Iburasirazuba FDLR ari ibyungukiramo, kuko irakoreshwa, yinjizwa mu mirwano, ikabona intwaro, nk'uko ndi bubisobanure namwe nk'uko mubyumva ubu ngubu. Ni nayo yabyungukiyemo. Icyo gihe inama twabagiriye itariki 8 z'ukwa kane ntabwo yakurikijwe. Bukeye bwaho imirwano yaratangiye. Imirwano itangiye ntabwo twarekeye aho nka defense na security gukorana n'abanyekongo. Hari inama nyinshi zagiye ziba. Itariki 2 z'ukwa gatanu inama y'aba chef d'état major bombi yabereye Rubavu. Itariki 3 z'ukwa gatanu inama y'aba ministri b'ingabo yabereye Rubavu. Itariki 12 z'ukwa gatanu inama y'aba ministri b'ingabo yarongeye ibera Rubavu. Muri iyi nama y'itariki 12 z'ukwa gatanu guverinoma ya Congo yadusabaga ikintu kimwe. Yaradusabye iti dore M23 irakomeye, irakomeza igira imbaraga, nimureke twongere tujyane muri Congo. Tujyane muri Congo nk'uko twajyanyemo 2009, mukadufasha gukemura ikibazo cya CNDP munafata nkunda. Nimureke twongere tujyanemo duhere Runyoni. Turabwira tuti se twebwe ahubwo twajyana muri Congo duhera Masisi ahari FDLR. Kuki mushaka ko buri gihe tuzahora duhera aho mufite ikibazo cyanyu? Iki kigomba kumvikana neza. Nta kuntu umuntu yaza kugusaba ngo ugende umukemurire ikibazo mu buryo bw'intambara ngo yongere akurege ko ari wowe ufashe iyo ntambara. Ntabwo yaba gufitiye icyizere gusaba ko ujya kumufasha kumukemurira icyo kibazo ngo yongere avuge ngo ni wowe ugitera. Ubwo muraza kugenda mureba ukuntu ibyo byose byitwa ibirego byagiye biza. Itariki 18 kugeza kuri 19 i Kigali hano hateraniye inama y'aba ministri b'ububanyi n'amahanga, ba ministri ba internal affairs, ba ministri ba defense na ba chef d'état major. Icyo gihe cyose nta kibazo hagati yacu na Congo, bazaga badusaba ubufasha, natwe tukabasezeranya tukabagira n'inama. Itariki 27 z'ukwa gatanu z'uyu mwaka hongeye haba inama hano muri Minafeti, na irimo delegation y'aba ministri ba Congo. Itariki 29 habaye inama Rubavu y'aba ministri ba chef d'état major. Itariki 18 kugeza 19 z'ukwa gatandatu 2012 habaye inama
nayo Kinshasa irimo ba chef d'état major iyobowe na Minisitiri wa Foreign Affairs. Ubwo ni Kinshasa, ni Goma, ni Rubavu, ni Kigali, urujya n'uruza tugerageza gukorana n'abaturanyi bacu gukemura icyo kibazo. Inama zarakomeje itariki 28 z'ukwa gatandatu, itariki 9 z'ukwa karindwi, kugeza no muri uko kwezi kwa munani. Ukwezi kwa gatandatu gutangira nibwo haje kuza ibintu by'ibirego biradutangaza. Icyambere bidutangaza kubera ko twarakoranaga buri cyumweru, twakoranaga mu gukemura ikibazo, nta birego byari byarakavuzwe guhera mu kwa kane 23 umutwe utangira intambara. Twibaza impamvu baje kuvuga ibirego mu kwezi kwa gatandatu gushira. Ariko ibyo byose byari byaturutse ndibaza mu kubera ko umutwe wa 23 wagendaga ugira imbaraga, uko barwana ugira imbaraga, uko barwana ugira imbaraga. Ari abagize urwo ruhare mu kuwutangiza bashakaga gufata Bosco Ntaganda, botse igitutu guverinoma ya DRC. Ari MONUSCO iri hariya ishinzwe umutekano hariya ikaba yarananiwe kuko yarwanaga ku ruhande rwa leta. Ari za Human Rights Watch, niyo miryango yose itegamiye kuri leta ihora itoteza u Rwanda. Abo bose batangira na kariya gatsiko kitwa UN Group of Experts batangira gutekereza uko bahimba ibinyoma babeshyera u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Mu guhimba ibinyoma babihimbye nabi cyane ku buryo akenshi twagendaga tubimenya, tugahamagara inzego z'umutekano n'iza defense muri Congo tukababwira impamvu barimo guhimba ibyo bintu, na raporo itarasohoka byose twabaga twabimenye. Ibi byose rero byaje kugaragara ko ikibazo cya M23 n'ikibazo cyo kurega u Rwanda kirenze kuba hagati y'u Rwanda na Congo, harimo izindi force zibiri inyuma nkuko Minister wa Foreign Affairs yaje kubigaragaza. Ibirego rero barega u Rwanda nagahoma munwa kubera ko n'umuntu w'umuswa usibye ko abangaba bitwa ngo ni Group of Experts, nta muntu ushobora ibirego bimwe urabibona ukibaza n'impamvu byemerwa ku rwego rwa UN Security Council, ukabona ukwirengagiza kurimo nabyo bikakuyobera. Icyambere abo bantu bagize UN Group of Experts bayobowe n'umuntu witwa Steve Hegg uzwiho kuvugira FDLR akabishyira no mu nyandiko, n'uburyo yatoranyijwe kuba ari we uyobora iri tsinda. Ntabwo byadutangaza kuba yahimba ibirego bishyira ku Rwanda kuko n'ubundi we na FDLR ni kimwe, ibitekerezo bye n'ibya FDLR ni kimwe, arabivuga yabishyize mu nyandiko. Abo nibo bitwa ngo ni Group of Experts. Reka nje mu birego bwite. Ibirego bwite Minister yabivuze byose twarabishubije mu buryo bwuzuye mu nyandiko no mu bisobanuro muri UN, ariko kugeza ubu nta unyurwa kubera ko ibisobanuro byacu bidasobanutse, nta unyurwa kubera ko badashaka kumva ibyo tuvuga. Ndagenda ntoranyamo ibirego bimwe na bimwe. Baragendaga bagafata abantu tutazi aho bavuye, bakavuga ko ari abantu biripotinze bavuye muri M23, ngo bavuga ko ari abanyarwanda, ukibaza ni abanyarwanda bahi, nabo mu Rwanda nabo muri Congo, kuko ntabwo basobanura ngo uyu ni umunyarwanda wahe. Kuvuga ikinyarwanda ntabwo bivuze ko uri umunyarwanda, ntabwo ari cyo bisobanura.
icya kabiri no kuba ari abanyarwanda wenda babaye abanyarwanda ntibavuga ngo bagiyeyo bate ni bande boherejwe nande kuko abanyarwanda muri Congo bambuka iyo uzagiye kuri Petit Barriere bari abanyarwanda bambuka muri Congo buri munsi kuko hari n'abafashwe benshi cyane bashyirwa muri prison barakubitwa ngo bemere ko bavuye muri M23 ibintu nk'ibyo. Ibindi bavuga ni ibirego bashyira kuri Minisitiri w'Ingabo, Chef d'État Major General na Permanent Secretary Ministry of Defense, bavuga ko ngo twavuganye cyangwa se tuvugana n'abariya barwana, ariko bariya barwana twavuganaga nabo turi kumwe n'abakongo muri izo nama nabo bahari, ukuntu twicarana nabo tukavugana nabo bahari tukabagira inama bose bigahinduka ibirego ntitubyumva kuko kuva batangira imirwano nta n'umwe uvugana nabo, ariko icyo gihe bazana twaravuganaga, twarababwiye ngo bagende bashake no muri za MTN no ku matelefoni bazane nibura ikigaragaza ko kanaka yavuganye na kanaka, nta na kimwe bashobora kubona, aho babishingira ngo babwiwe na kanaka. Ushobora ute kwandika raporo ukavuga ngo kanaka yaravuze, kanaka ndi ateye ati afite nyungu kininde kanaka, kuki wemera ibyo kanaka yavuze ntiwemere ibyo jye navuze? Ibyo bikaba ibibazo. Batanze ikirego ngo M23 M23 ngo imyitozo yayo ibera mu kigo cy'imyitozo cya Kanombe. Icyambere Kanombe nta kigo cy'imyitozo gihaba, nta naho watoreza inyeshyamba, nta naho watoreza, natwe ntitwahatoreza abasirikare. Haba ibitaro, haba logistique, haba ibintu byinshi cyane, haratuwe, haba n'irimbi rya gisirikare tubajyanayo. Aba bitwa ngo ni group of experts tubajyana Kanombe, barahazenguruka basanga nta na hamwe ushobora gukorera training ya gisirikare. Banyura ku irimbi, banyuze ku irimbi basanga imva ebyiri inshya, batiza imva ni za bantu ki? Tubabwira ko hari umusirikare wacu Sergeant Tubanambaze Jean waguye Darfur, Jean Claude waguye Darfur itariki 27 z'ukwa gatandatu, n'undi waguye South Sudan, tuti nibo bashyinguye hano. Bagiye bavuye aho bandika raporo ko babonye imva nshya zishyinguwemo abantu baguye ko ingabo z'u Rwanda zaguye Congo. Ibyo se wabisobanura gute? Umbwira uko wasobanura ibyo ngibyo? Umusirikare wacu yarapfuye, arazwi, ashyinguwe hariya, n'izina rye ryanditseho ku musaraba, azwi ko yari Darfur, undi ari South Sudan, bakagenda bakandika raporo ngo yaguye ibonagana. Ni bene ibyo birego. Bazana ibindi birego birimo amafoto y'imbunda na za uniform bazitirira ngo ni bya RDF, ngo babibonanye M23. None se M23 yose yambaye uniform za RDF zanditseho RDF ko twambara uniform ni darapo n'iki byose? Ese uniform yabo imwe cyangwa ebyiri twese ko dukorana n'abanyekongo ya special force yacu y'abanyekongo y'abanyarwanda n'abanyekongo muri Rucuru, iri Rucuro yambaraga uniform y'abanyekongo, ntabwo twambaraga uniform zacu. Uko abacu bambaraga iz'abanyekongo ni nako abanyekongo bambara izacu, no muri umujya wetu abanyekongo twabahaye uniform, nabo n'abacu bakabaha uniform bitewe naho bagiye cooperating. Tubereka ko ibyo bya uniform imwe wabonye ngwisani yacu, kuko na uniform zose zirasa, twese tugura mu Bushinwa, abakongo bagura mu Bushinwa, u Rwanda rugura mu Bushinwa. N'ubu M23 muri iyi minsi niba mwarabonye amateleviziyo twumvise ko yaguze uniform mu Bushinwa, aho Kongo igura aho u Rwanda rugura. Kera twaguraga muri Utex rwa twarabihagaritse kuko baduhenda. Ibyo bya uniform nabyo ugasashaka umuntu ufite ubwenge, kuko umuntu ufite ubwenge ushobora gukora investigation agacukumbura ukibaza ibyo ari byo bikakuyobera. Baza kurega
gutanga ibirego ngo General Jack Nziza ngo yavuye muri Minisiteri y'Ingabo ngo yimukira i Musanze mu Kinigi ngo niwe yashyize eta majoro yo kuyobora urugamba rwa M23. Icyambere permanent secretary ntayobora urugamba mu ngabo zifite na chef d'etat major bangahe babishinzwe. Ibyo baje kubitubaza, permanent secretary aragenda kuko abantu binjira muri Minisiteri y'Ingabo buri munsi barandikwa, abereka guhera mu kwa kane buri munsi abantu bamusuye harimo n'abazungu, n'inama yakoresheje buri munsi urupapuro arushyira aha abereka ko buri munsi yari muri Minisiteri y'Ingabo, kuko buri munsi nta muntu utamusura nta n'inama adakoresha. Tuti se umuntu yaba ari aha akaba ari n'ahandi mu gihe kimwe? Ibyo byose babirengaho bandika raporo yabo ngo barashinja. Baza kurega Lieutenant Colonel witwa Gakumba Jomba, umwarimu muri Gako wigisha company commanders course. Ibi byo nagahoma munwa kubera ko umugore umwe, niba ari umukobwa niba ari umugore simbizi, witwa Maria yashatse umuntu w'inshuti ya Colonel Gakumba Jomba, ati ndashaka ngo unjyane unyereke aho Jomba ari. Ati ndahaza, atariga ko arigisha. Baramuhamagara kuri telefone, bajyaga ko baramusura, arabasengerera, arabakira. Arangije bagiye, Maria amushyira muri raporo ko ari Bunagana arimo kurwanira M23. Jomba Gakumba yerekana amasomo, kuko iyo wigisha utegura amasomo ukanayigisha bikandikwa no mu gitabo abo wigishije. Guhera mu kwezi kwa kane kugeza uyu munsi amasomo yigishaga umunsi ku munsi, ari mu field ari mu class. Ibyo byose barabyirengagiza. Ikindi kirego ngo n'imbunda babonanye M23 ngo zirimo imbunda yitwa 75mm recoilless ngo itaba mu ngabo, itagirwa n'ingabo za FARDC. Akana ko nagahamo umuntu kubera ko muri raporo y'ibihumbi 2008, muri raporo y'ibihumbi 2008 UN Group of Experts yari yarasohoye raporo ivuga ko CNDP yateye ikigo cya Rumangabo igakuramo imbunda nyinshi zirimo na 75mm recoilless. Noneho muri iyi raporo iza kurega ko yabonye 75mm recoilless ngo kandi itaba muri FARDC, kandi yari yaratanze raporo ivuga ko CNDP yari yarazikuye Rumangabo. Ukibaza niba buri mbunda yose ya 75mm recoilless igomba kuva no mu Rwanda, kuko nta nubwo tuzikora, uretse ko tutanazigira, nta nizo tugikoresha. Ibyo nabyo bikakuyobera. Haza kuza noneho ikirego cya Rurangiza. Haza umukapiteni ngo bafashe witwa ngo ni RDF, amazina ye ngo ni Captain Sadat Janvier. Sadat Janvier ngo bamufatiye mu bice bya Rucuro, ngo ni ofisiye wa RDF, bamujyana i Goma, baramubaza, bandika raporo ko ari umusirikare wa RDF. Iyo raporo nayo ibikirego. Tuza gukurikirana dusanga RDF nta musirikare tugira witwa Captain Sadat Janvier, ntawe tugira n'umwe, nabo tugira nta n'umwe rugira ujya Rucuro cyangwa Bunagana. Turakurikirana ubwacu ndetse tubifashijemo n'inzego za Congo ubwabo z'abasirikare babo. Tuza gusanga uyu Captain Janvier Sadat baturega ari ofisiye wa FARDC, ingabo za Congo, ufite identity card number 166920890 mu ngabo za FARDC, ubarirwa muri kompanyi yitwa Sikoyi muri batayo ya mbere ya regiment ya 807, ari umusirikare wa FARDC. Bamwita umusirikare w'u Rwanda, bamushyira muri raporo, baramuturega. Ibi bimenyetso byose bigaragaza ko ari umusirikare wa Congo. Ubwo se ibyo birego nk'ibyo
n'izi mpuguke za group of experts, icyo cyonyine ibyo twagiye tuvuga n'iki n'ibindi byose, ibi bibagira impuguke, bituma raporo yabo nyine yemerwa nka raporo y'aba expert. Ubwo expert bwabo buremewe. Ukibaza impamvu yo kugerageza guhimba n'ibidahimbika ukanabihimba nabi, uri bufatwe ugafatirwa mu cyuho ukabyitirira u Rwanda. Bati turabarega ko mu mirwano ya Bunagana abantu bumvise abasirikare baharwanye bavuga Icyongereza. Icyambere wanavuga Icyongereza ntiwakivugira muri Congo, ntiwanakivugira Bunagana. Wavuga Icyongereza nibura wajya Kenya ukakivuga, cyangwa ukajya Uganda ukavuga Icyongereza. Nose wajya Congo ukavuga n'Icyongereza ukibwira ndese. Usibye ko n'abasirikare bacu badakoresha Icyongereza, abasirikare bacu bakoresha Ikinyarwanda. Na senior officers bacu benshi nta n'Icyongereza bazi, nta nubwo command language yacu ari Icyongereza. Ariko noneho murebe contradiction muri ibi birego byavuba ejo bundi mwabyumvise no kuri BBC. Baza gushyiraho abantu ngo muri South Kivu ibukavu bavuga ko ngo ari umutwe u Rwanda rwashakaga kurema wo kurwanya leta wundi utari M23, ariko abo bashyizeho bashyiraho abantu bavuga Icyongereza no kuturusha, bisobanura mu Cyongereza bavuga ukuntu ngo u Rwanda ngo umukoloneli witwa Manzi ngo ari we wabatumye kujya kurwanya leta. Nta koloneli Manzi uba muri RDF, nta numwe. Ariko noneho bavugaga n'Icyongereza. None se ko ari abakongo bavuga Icyongereza kandi bakaba baraturegaga ko Bunagana bumvise abantu bavuga Icyongereza? Izo zose ni contradictions ziba zirimo. Barongera batejo bundi ahangaha muri raporo no mu gitondo BBC nabyumvise ngo RDF mu gufata Igoma, ngo RDF ifata Igoma ngo harimo ingabo z'u Rwanda. Mwumve kwivuguruzanya kurimo. M23 ifata Igoma ngo harimo RDF. Ariko niba mwarakurikiye amakuru umukuru w'ingabo za MONUSCO force commander w'umuhinde yarivugiye ubwe ati jewe nta kimenyetso na kimwe nabonye cyuko harimo ingabo z'u Rwanda. Ati icyo nabonye gusa nuko M23 ifite ubushobozi buhambaye mu mirwano, ari speed, ari violence, ari tactique, ari uko barasa, ari uko barwana, ari bake. Ati byantangaje kubona bagira ubushobozi bungana kuriya. Atariko nta ngabo z'u Rwanda nabonye. Raporo iza ivuga ngo ingabo z'u Rwanda 500 ngo zagiye gufasha M23 mu gufata Goma, ngo ndetse ngo zitakaza n'abasirikare 41 ngo hariya ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Ahatakaye abasirikare 41 n'umuntu w'umuswa n'umusivili, ndetse ahagiye gupfa abasirikare 41 haba hakomeretse nka 200 cyangwa se 300. Icya kabiri, haba hari ibimenyetso simusiga aho iyo mirwano yabereye. Ikindi, n'urusaku rw'amasasu yisha abantu 41 n'ibindi n'ibimenyetso utahisha. Ndetse n'abaturage ku mpande zombi ari no mu Rwanda barwaniye ku mupaka bagapfa abantu 41 bose haba habayeho n'ubuhunzi n'ibindi. Ariko Igoma hari MONUSCO, Igoma hari abanyamakuru b'abanyamahanga batagira ingano, nta n'ifoto n'imwe, nta n'ikimenyetso na kimwe. Ariko kuko araba bitwa ngo experts barandika ngo ingabo z'u Rwanda zarwanye hariya. Ariko ibyo byose ngira ngo babigamaje gusobanura impamvu n'abashinzwe umutekano wa Goma, ingabo za MONUSCO n'abandi wenda bananiwe kuba babikora. Ibindi barega ko ngo hari abasirikare ba FDLR barenze 2,000 cyangwa bageze 2,000 ngo bafashwe na RDF , irabafata ibohereza muri M23 gufasha M23.
aba FDLR banyura muri Mutobo tukabarehabilitatinga ngo twarongeye turabafata tubakura Mutobo tubajyana muri M23. Tekereza uko noneho sinzi uko nabyita ukuntu ikibazo cyacu ari FDLR hakurya n'ukuntu dushobora gufata noneho FDLR ngo tuyijyane ijye gufasha M23. Uko nagashinyagura nagashinyagura, ariko ntimubibona gutyo ko ari gushinyagura gusa, ni no gushaka kutubwira ngo murabeshye FDLR si ikibazo cyanyu, ahubwo FDLR ni yanyu, nta n'ikibatwaye, ni no gupfobya jenoside. Ubwo birerekana izi ntambara turimo uko ziteye. Ariko Mutobo, abantu bose bajya Mutobo banyura muri MONUSCO yabanditse, bakaza muri mu kigo cya Mutobo bakandikwa. Iyi Reintegration na Demobilization Commission yacu ikabandika, ikabafasha, ikabajyana mu burere aho baturuka, igakomeza ikabafasha mu burere bakabandika. Nta numwe barigira bavuga ko yabuze, nta numwe bavuga batuye araha, nta nuwo bavuga izina. Icyo nacyo kikaba ikirego. Ikindi baturega ngo no guhimba no gufasha imitwe yindi yitwa Mai ngo muri Congo. Mai muri Congo yabayeho guhera 1664 kugeza iki gihe. Imitwe ya Mai iba muri Congo ntabwo yahimbwe n'u Rwanda, ntabwo itangiye ubu ngubu, nta nubwo ari mikeya. Icyo tuzi nuko imyinshi yegamiye kuri leta, hafi yose ifatanya na FDLR, indi irwanya leta. Ariko iyo mitwe yose nta mutwe n'umwe u Rwanda rwagize uruhare mu guhimba cyangwa se mu gufashwa. Ni imitwe myinshi cyane itagira ingano, guhera Ituri ukazarinda ugera South Kivu. Ibyo byose rero ni ibyitwa ngo ni ibirego, banyakubahwa badepite, banyakubahwa abasenateri. Ndibaza ko namwe mushingiye kuri ibyo mwagerageza mugashaka ukuri. Nyuma y'ibi byose rero, aho ICGR cyangwa se uyu muryango ugizwe n'ibihugu by'ibiyaga bigari 11 ugiriye muri iki kibazo, ingabo z'u Rwanda na defense twagizemo uruhare rukomeye cyane. Inama nyinshi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze zose tuzijyanamo, defense na security bakagiramo uruhare. Nk'uko rero nabivuze, ya joint verification mechanism yandi ishinzwe gushaka no kumenya ukuri ko wagira uruhare mu guhungabanya umutekano, yitwa joint verification mechanism. Noneho muri ICGR twebwe nk'u Rwanda twasabye ko yaba expanded hakajyamo ibyo bihugu 11, byarakozwe. Hagiyeho icyitwa military assessment team. Military assessment team yari yo kugira ngo turebe ikibazo ko giteye hagati ya M23 na leta yo Congo. Noneho ICGR ishakisha uburyo haza neutral international force kugira ngo ihashye M23. Military assessment team natwe tuyirimo nk'abandi bose, izatuma neutral international force ibaho. Muri iki cyemezo cyo kugira ngo M23 ive muri Goma, ingabo zakigizemo uruhare, ndetse n'ejo chef d'état major w'ingabo z'u Rwanda, uwa Uganda, uwa Kenya, uwa Congo, ejo bari Goma bareba uko M23 iva mu mujyi, bareba nuko umutekano wa Goma uzaba. Nta kuntu abantu baba bari mu gukemura ikibazo bigeze kuri urwo rwego bakongera bakaba ikibazo, cyangwa se isi itabona ko itanabyumva ko barimo gushaka umuti w'ikibazo aho kubitirira ko ari cyo kibazo. Ariko igitangaza nuko rimwe na rimwe batubwira bati nimugende
M23 mwayirasa mwagira gute kuko mubikore nk'u Rwanda. Ubwo ari kuba winjiye mu kibazo cya Congo, none se uruhande rumwe barakorega ko utera ikibazo muri Congo bakongera bakagusaba ko ujya muri Congo. Iyo zose ni contradictions, ntabwo byumvikana. So mu rwego rero rwa ICGR decisions kuzimplementinga yaba expanded joint verification mechanism mu Rwanda rwagizemo uruhare rukomeye cyane. Dufite yaba ofisiye babayo, joint intelligence fusion cell yatangiye hano mu Rwanda ikaba expanded hakajyamo ibindi bihugu 11. Ofisiye b'u Rwanda babayo n'ubu bari muri Congo, no muri imirwano ya M23 ntibigeze bahava, barahagumye bose araba JVM n'aba joint verification joint intelligence fusion cell bose barahagumye, no muri imirwano barahagumye, bagumana n'abakongo n'abandi bose bo muri aka karere bari muri izo structures. Muri ibi bya withdraw kuva muri Goma ibyo maze kubisobanura, ariko nk'uko twabivuze tugitangira tubibwira abakongo ko iyo habaye imirwano mu burasirazuba bwa Congo ko impungenge tugira nuko FDLR ari ibyungukiramo. Nabivuze nkitangira, impungenge twagaragaje tubereka n'impamvu intambara idakwiye kuba, tubagira inama yuko bakwiye kureka intambara. Izo mpungenge zuko FDLR ari ibyungukiramo zaje kugaragara nyine. FDLR uko barwanye ibyungukiramo, icyambere ivangwa mu ngabo za Congo, izifasha cyangwa se n'ahandi inatoragura n'ibikoresho, ikongera ikagira imbaraga, kandi imbaraga zayo zari zarashize. Ari nayo mpamvu mwabonye ejo bundi aha muri Rubavu haza agatero shuma, bakaza birukanka bakarasa bakongera bagasubirayo, hakongera ejo ngira ngo ijoro ry'ejo aho bicaga umugaride mu Birunga, nabwo baje nijoro basanga abagaride baryamye babarasaho, bariruka basubirayo. Ibyo byose n'abaturega ntabwo bashaka kubyemera ko ari FDLR ibikora. Byadusabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo twemeze abo bazungu ko FDLR ariyo yateye hariya muri Rubavu, ahubwo bakavuga ko ngo nitwe twiteye turirasa, ngo noneho kugira ngo tubone impamvu zo kujya muri Congo. Ntabwo wakwirasa kugira ngo ubone impamvu zo kujya muri Congo, ntugomba kubanza kwirasa kugeza aho tubajyaniyeyo, tukabereka abapfuye, tukabereka n'amakarita yabo, tukabereka n'amakarita ya telefoni, tukanayabaha tuti nimugende murebe naho bavugiraga amakarita bavuganiragaho, ahubwo muzadufashe kumenya nabo bavugana nabo. Bamwe bashobora kubyemera. Ubundi twebwe nk'u Rwanda tubona kubera uko dukorana na Congo no muri ICGR muri processi nuko dukeneyeho ubufasha, tubona ntabwo imiryango ifunze kugira ngo dukomeze gukorana na Congo kugira ngo umutekano ugaruke no kubijyanye na FDLR. Kugeza ubu imiryango iracyafunguye, nubwo hajemo ibibazo by'ibirego bya M23 kandi ariyo dushakira umuti, aricyo kibazo dushakira umuti. Tubona tuzakomeza gukorana na Congo kugira ngo umutekano ugaruke. Kuri FDLR rero yitwa ngo yabonye udukoresho yagize gute, ibi ntacyo biyimariye, nta na kimwe byayimarira. Ari naho mvugira ko twebwe FDLR impamvu twahisemo kuva muri Congo tugafunga imipaka yacu tukayitegereza tugakorana na Congo, twe ubundi mu buryo bwa gisirikare icyaka tworohe nuko FDLR yaza, ariko ikaza yose ntagira usigarayo kugira ngo be kujya badutesha umutwe. Noneho baza twebwe tukabereka ko intambara irangiye, ikibazo cyabo tugikemuye. Ibyo kuza bashotora ku mupaka nk'abajura, akaza gakubita hakiruka,
ibyo nibyo kudutesha umwanya kuko nta na kimwe bakora, ntabwo wahungabanya umutekano w'u Rwanda, n'ibintu batashobora kuko ntabwo FDLR yakwinjira mu Rwanda ngo imaremo isaha. Ibyo ndabibasezeranyije rwose uko yazingana kose. Wenda kubera imipaka utarinda buri metero y'umupaka amanywa nijoro, wenda hari abashaka aho baca bakinjira, baba 200 baba 300 baba 1000. Ntabwo FDLR yamara isaha mu Rwanda, n'ibintu bidashoboka ikiriho. Ibyo rero niyo mpamvu bitadutera impungenge. Icyo twanga gusa, icyo twanga ni ukuduhoza ku nkeke ngaho 2 binjiye bateye grenade, 3 binjiye bateye grenade aha, binjiye barasha umuntu aha basubiyeyo, barasha umugaride barirutse, ntibazafata ahantu ngo bahamare umwanya, ntibazagira iki. Icyo nicyo turimo kwigira, twafatiye ingamba kugira ngo n'ibyo byo kwinjira by'ubutero shuma bakinjira nabyo bataba babishobora. Kandi ndizera ko no mu bufatanye dufitanye n'abaturage n'inzego zose z'umutekano nabyo biraza kubananira nk'uko byakomeje kubananira. Inkunga rero dusaba abanyakubahwa abadepite nuko icyambere no kugira ngo iki kibazo mucyumve, mwumve n'ukuri kwacyo, mwumve ukuri kwacyo. Icya kabiri ni ukugira ngo namwe n'umusesengura mukamenya ukuri kwacyo mu nzira, muri mechanism z'inteko musanzwe mufite, haba mu karere cyangwa ku international community, namwe mube mwagisobanura cyangwa se mwakigira icyanyu mukagisobanura. Ikindi, kubera ko muri abavugizi b'abanyarwanda no gusobanurira abanyarwanda iki kibazo uko giteye nabyo ni ngombwa. Murakoze cyane. Koze nyakubahwa Minisitiri w'Ingabo ku bisobanuro namwe muduhaye byiyongera ku byo kwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yari yatanze. Hasigaye ibibazo nanone bikeneyeho amakuru atangwa na nyakubahwa Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi kubera no guhagarika inkunga n'ingaruka bifite ku iterambere ry'igihugu. Kwa Minisitiri, ijambo ni iryanyu. Murakoze nyakubahwa Speaker, nyakubahwa Perezida wa Sena, banyakubahwa Vice Perezida, banyakubahwa mugize inteko ishinga amategeko. Ndumva ikibazo nyamukuru cyasobanutse neza na bagenzi banjye bagisobanuye neza. Uko kigenda kitugiraho ingaruka byinshi babivuze. Ubwo icyo na kwibandaho ni ku bibazo byabajijwe ku bigendanye n'umubano dufitanye n'ibihugu biduha imfashanyo, ingaruka ibi byagize kuri uwo mubano wacu. Mpereye ku kibazo cya mbere, mwavuze amakuru agendanye n'ibyavuzwe by'imfashanyo yahagaritswe. Wenda nasubira inyuma gato, nko mu kwezi kwa karindwi ubwo byatangiye, ndumva twarigeze kubivuga hano. Bitangira raporo ari kimara gusohoka ikiri icyo twita draft, ari itaraba raporo ya nyuma, itaraba raporo u Rwanda rwagize icyo ruvugaho. Muri make ni nka raporo yari icyandikwa, ibirimo byose bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. Ariko ikimara gusohoka, ibihugu bitangira gufata ibyemezo. Icyo gihe habaye Netherlands, German, Sweden nibo babitangaje. Ikindi yandi bugaruke kuri cya kirimo abaje mutesa amasezerano dufitanye nabo arubahirizwa, babitangaje natwe babonaga mu binyamakuru. Hanyuma Ubwongereza nabo tuza kujyana ibiganiro, ariko bo ntibabigaragaza ko bihuye n'ibi bivugwa muri Congo, ahubwo nabavuga ko ibigendanye n'amasezerano duhuriyeho agenga ubufatanye bwacu bakerereza amafaranga bagomba kuduha mu kwezi kwa karindwi. Aha ibindi byagaragaye icyo gihe nuko
African Development Bank, banki nyafurika itsura amajyambere, nayo yagomba gufata icyemezo ku mafaranga twagomba guhabwa muri uyu mwaka, bayazanye mu nama y'ubuyobozi yabo. Dosiye ntiyatambuka kubera ibyo bihugu by'uburayi byayibangamiye. Muri make nuko byatangiye, bitangira twumva ari ibintu tuzaganira nabo bizarangira vuba, ndetse icyo gihe bigikorwa twarabandikiye ofishe tubagaragariza icyemezo bafashe ko kinyuranyije n'amahame agenga ibya aid, amahame mpuzamahanga twumvikanyeho ashingiye ku byo tujya twita ngo ni Paris Declaration, bivayo bikagera kuri inama ya nyuma ya Busan yabereye muri Korea umwaka ushize, ariko bigashingira no ku byo twita partnership agreement. Ubwo mamba wari ikibazo cya mbere ndagisubiriza hamwe n'ikibazo cya kabiri, kuba amakuru agendanye n'ibivugwa by'inkunga yahagaritswe cyangwa yatindijwe, niba koko byaranubahirije n'amasezerano dufitanye nabo. Icyo gihe twarabandikiye mu kwezi kwa karindwi tubereka ko ibyakozwe binyuranyije nyine n'ayo mahame mpuzamahanga, ariko binyuranyije noneho n'amasezerano dufitanye nabo, ayo twita partnership agreement, ku ahuza leta y'u Rwanda n'abaterankunga bose baduha amafaranga ajya mu ngengo y'imari, icyo twita budget support. Ikindi nasobanura mu kwitiro nuko amafaranga yagiye agira ibibazo muri byo guhagarikwa n'iki, n'amafaranga twita budget support, amafaranga anyuzwa mu ngengo y'imari ataje ku mushinga runaka, hari icyo twita general budget support. Ayo n'amafaranga aduhabwa tukayakoresha nk'uko dukoresha imisoro twakiriye mu baturage bacu, cyangwa se twita sector budget support, n'amafaranga nayo aza mu ngengo y'imari direct, ariko akaza afite sector runaka. Hari sector budget support ijya mu burezi, harajya mu buvuzi, harajya mu by'ubuzima, harajya mu bigendanye na justice n'ubutabera. Ayo ngayo niyo yagize ibyo bibazo byo guhagarikwa, andi aza mu mishinga direct ntabwo yigeze agira icyo kibazo. Icyo gihe rero bigitangira, nk'Ubwongereza bwahagaritse, bwari bwatindije icyo twita general budget support, ariko sector budget support ari amafaranga ajya mu buhinzi bari bemeye, ari amafaranga ajya mu burezi bari bemeye, yo barayarekuye. N'abandi ndetse n'Abahorandi n'Abajamani amafaranga ajya muri gahunda zihariye yose yo barayarekuye.